sikhona ke la endaweni yaSolundi uLundi Prince Mangosuthu Regional Stadium lokulapho kuqhubeka khona imzukulu homecoming second annual bathi ke imnandi ngokuphindwa engasokela lesi sikhathi khona ke la Mdumazi izwe esencane ithi ke hey bambo lwami kulungile Mdumazi angikubingelele ngomukele benhle production ngibingelele kuwena mfowethu ngiphinde ngibingelele khona bonke ababukeli bohlelo ngiyathokoza kakhulu uMdumazi lo ozande incane igeza lendalo umfana waleni kubantu abasebenzisa nazo ngiyajabula kakhulu ngokubala phambi kwenu ngiyabingelela ngiyakholwa umzukulu namhlanje wenzeke i-second annual ye homecoming lokuyinto sinethemba lokuthi ke izoqhubeka njalo okusho ukuthi ke sihleze sikubona njalo umazi ungawadlulisa kumzukulu ukumgqugquzela ukuthi ke angalahli ithemba ahlezi ke enani ehleze nibiza uma kulo msebenzi njengalo cha engingakusho nje kumfowethu umzukulu ukuthi kuhle kakhulu lokho kwenzakalayo mina nje ngimi kanye nabo bonke abathi angayi phambili ngimfisela konke okuhle umfowethu ngoba siyezwana kakhulu ngokomsebenzi nanethimba lakhe futhi asebenzisana nalo lingabafowethu kimi ngoba bayakwazi ukuthi bengibize bengitshela ukuthi hayi mfowethu kanje manje kumi kanje mina sengi-understanda ngisho into ey'ngaleni ngoba so nje ngifisa konke okuhle sengathi lo mcimbi omkhulu kangako ungaqhubeka bese nabantu beyiphatha kahle beyihloniphe into yengane ikhule iye phambili ngoba njengoba yenza umcimbi nje makuzofika abantu abazoba izikhwangqwangu bengabehave kahle uzogcina umfowethu sethu uma ngabe mhlawumbe ethi ufuna ukuqhubeka lo mcimbi uthi hayi ngesisakwazi ukubeza into enjengale ngoba manje kunokuthi ukuthi kanti abantu abasuke befuna ukwenza ngamabomu befaka unyawo lungu cela ukuthi abantu abayijabulele lento ngoba iyintuthuko even indawo ayiqhubeke njalo nje phambili mina ngiyayithokozela futhi ngifisela konke simzwile uMdumazi ethi uqambo lwami ethi njengoba ngihambile ngiyemazweni hayi ingoma le engithi inyaka zesomhlaba wonke yini esingayilindela kuMdumazi kusuka manje going forward cha okwamanje mfowethu akukho ongakanani engakuthembisa abantu ngokomsebenzi omusha kodwa nje ke into engicabanga ukuthi iseqhulwini njengamanje siphezu ko-music video ngiyazi ukuthi abantu sekunesikhashanyana sasibathembisile ngenxa yephithiphithi ke sekuqale lezi insuku into eyinkinga mina sengisuke ngaba yi-man of the match bona wonke umcimbi la ngifika khona bonke abantu bathi hayi mfowethu siyakucela njengoba kade ngilapha nje manje angakafiki ngisho emotweni kodwa iy'celo esengihlangabezane nazo endleleni sezingaphezulu ka-3 abantu bengibiza emcimbini yabo eyahlukahlukene bathi mfowethu sicela ukufonela sicela ngapha sicela ngapha so njengamanje nginake kakhulu ukuthi ngiye phambi kwabantu ngiyobajabulisa kodwa futhi sibhizi ngo-music video ngicela ukuthi abantu bengixolele kakhulu kulokho futhi akwazanga ukufika ngesikhathi abakade bewulindele ngaso kodwa iyona nto ezolandela Njomane siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho baba siyabonga Mhlaka Production igcilaza online